ngama-striker baba ubani ukithi ichief yakhe ngama-striker baba kunama-striker baba ya izobathenga hayi bathenga baba bathi basizeka lapha baba Ya. bathi sesirude abakabosi ka-4-3 ya so ubani umfunayo ufuna i-Chiefs ithenge bani heyi baba angizazi manje ngothi izinto zobe ziba lapha ya ngethi kufuneka othi striker azodlala nofulatiro lapha phambili baba ezodlala nobani nofulatiro lapha baba oh ya ya no hayi so bona hayi ilungiseni madoda akusizini nesirgeni ngabuyine lutho madoda abantu bazihleka lapha basihleka ne too much baba too much no hayi bazolungisa hayi siyazi nathi ngibe ngineshow yazi ngiyothatha ikhefu baba ngibe ngibheke ngayo bothi manje abantu bekuhleka bakuhleka la for in babarezele sadawubi bathi bohlaka bangakathi uzobuya nayo kanti bothi ngibe ngineshow yazi ngiyobuya nayo bo sana manje ufila njani njengoba ungabuyanga nayo nje hayi bobazihleka lapha ngoba kuhleka ne sana hayi kuzolunga bakwethezani plan lapha ichizi ivuke kanti injeni kani ichizi bakwethu no hayi izothenga very soon no sharp isizini yaphela manje no abathenga kurami man okay sharp sharp no thank you bra sharp ukhuluma nonkosi lapha Khosi for life yeah the birthday is yet to come amakhosi amahle amakhosi yeah iklabhu enhle udlula nabantu namule iklabhu zasebhange baba iklabhu enkulu lapha eSouth Africa baba iklabhu enkulu idlula wonke amaklabhu la amaklabhu onke baba yeah we talk about Kaizer Chiefs number 1 noma naziwe yayiza kanjani but it's a big team yeah noma ingabhiwa hayi iyadlala straight it's a big team amsolo bakwethu manje alungisani bakwethu bona nathi silale sijabulile ngenamba thank you bra Peter Sharp sharp